barok abang kong ai ku play pi ki bepet ki video khantam ki no session jo sa yong bro ka we ngas nguk jaban in marway kon no we pi barok ki pet ba no session jo sa yong baya ka film yeno kin kana ka ban sa tani hakate ka khanyo tarik minta banai ang te ya postal sa yong ka badai ro akas ngiyong चलो में काम कैसा है अच्छा से चल रहा है ना ये कुंता ngakot ngewe repi bapniwan aja kersalam ya kene ke film yen ofin kenno kabala simenta deki aktor bapa nam jong jala ta ba daniel nurum baju khot apo film ba yu haban ale bakwa simbo kecikam jongosa bagalang apa kecik seriusan bai tiket jo kene ke film kanong sispa tangka bar kapor ban peni kene ke film kanong khat arbaje arstem san baje bat prabaje Mede ban yok kajing pasajak ke babyang hai ke borkan Sarah uban te runtang ngakot ngewe repi bapniwan ban aja kersan bat khantam kala pinsuk ru ye pi peta mangsirnong jong sa yo namar kawan ban peni po snong namar ladang dik ban pe silong sibun lakta habai dei kabelo pesat te unta khot pi bamanta kade kalap kebu biang pi bakawan ban peni po snong kala kan pendunar pi habai dei kabelo pesat pilot ta kabai tiket kat kecing kenduk jong haying jong uten em wo chu ong kum ta kane ke film ni yeno film kenno kadon sibun kejik sneng khantam habai dei bar kejuk ke bamta nampak bagan bata detail manga ya kan ke film ladangan bata detail no manga katun isi pdp anda lawan pet nakwa opinion sakihi adalah kijong hikmat ke kejik sneng ke bapinyo na kan ke film te punta ngaru masa don lang hagate ke sengi ban aji kersanam ya kan ke film yeno film kenno ta punta beli sibun insai sempat hagate ka kan utare चलो में काम कैसा है अच्छा से चल रहा है ना far atara sini ya beliau konjong PM kami ularang ba pelat lemut ban penyapat yang ngau keparu Pleng de mami basajat ki kun samla hau ni jat Mede ban yok kajing pasajak ke babyang hai ke borkan Sarah uban kat kecing kenduk jong haying jong uten em wo chu ong kum ta Mede kit khot bapura jong kene business Beliau kan pala kayang kum dia Syai ngalai fat menta hey Jing in jonga hapurtai ngas nguk jaban in marway Bangsa dia ale bakwa simbo kecikam jongosa bagalang apa kecik seriusan